Danas je Vidovdan, veliki crkveni dan, jedan od najvažnijih istorijskih datuma za Srbe, ali i dan za koji se vezuju mnoga narodna verovanja. Vidovdan spada u nepokretne crkvene praznike, a po staro-julijanskom kalendaru, koga se pridržava Srpska pravoslavna crkva, uvek pada na 15. jun. Verovalo se da je vid svevideće božanstvo, pa se kasnije nastali Vidovdan smatra i praznikom za oči, odnosno praznikom koji otvara oči. Veza Vidovdana sa vidom manifestovala se i u narodnoj medicini. Uoči praznika ili na praznik izjutra brali su travu zvanu vidovčica, stavljali je u vodu i njome se umivali. Činili su to da preko godine ne bi bolovali od očiju. Ponegde su ovu travu čuvali i koristili onda kada bi ih bolele oči. Bilo je, na primjer, veoma važno šta će se toga dana videti. Ono što bi čovek tada video, u tome bi po opštem verovanju kasnije imao uspeha. U nekim selima pod Fruškom gorom, na praznik izjutra, seljaci su se umivali rosom, a pri tome govorili: "Oj vidove, Vidovdan, što je očima video, to je rukama stvorio." U nekim su krajevima iznosili na videlost svoje tapije, a u drugom su vadili novac iz kase i brojali ga. Na Vidovdan se mogla videti i budućnost. Tog dana se mnogo gatalo i proricalo, kao i u nekim drugim prilikama. Činile su to najčešće devojke, nadajući se da će vidjeti budućeg izabranika. U Bosanskoj krajini devojke su uoči Vidovdana brale crveno cveće, vid, kao i modru vidu. Ubrano cveće pred spavanje su stavljale pod jastuk i govorile: "O moj vide viđeni, o moj dragi suđeni, ako misliš i se nas, dođi večeras u prvi sanak na sastanak." Verovali su da će se to i dogoditi, da će im budući muž doći u san.